جێدەرێکی کورد ئەشکەرە کرد کە ویلایەتên یەکگرتووین ئەمریکا بڕازی بوون و ڕێکەفتن لەگەڵ تورکیە و وڵاتên هەرێمی و هێزەکە عەرەبی و هێزەکە کوردی لە ڕۆژهەڵاتی چەمێفەڕاتێ و ناوچەیەن کوردستانی جێگیر بکە. وی جێدەری دازانین کە ئەمریکا و تورکیە وڵاتên دنیên هەرێمی و هێزن بژاردا ئەنگۆ قووەت نوخبە ên bi ser rewta Elxediya Sûrî ku Ehmed Cerba serokatiya wê dike û ji Kurd û Ereb û Turkman pêk tê li bajarê min bi cêwgirê Sippî û serêkaniyê bicih bikin û leşkerê roj li navçeyên Kurdistanî li Rojhilatê Çemêferatê li cihê çekdarên YPG cihgir bikin. Ji derê Amece da ku hêzên leşkerê roj û hêza bijarda Engo en Nuxbe bi hemahengî li gel Amerîka wê biçine navçeyên sînorî yên Rojhilatê Çemêferatê û polîsê navxweyî li gel aliyên herêmî pêk bînin. جدری کنه خواست ناوی خواهش کرده بکه گوته. د دماداوی د احمد جربا بنا بینکاریا امریکا و پشتوانیا آلیین ناف دولتی سردانا ترکیه کریه. و لگل برپرسیارین ترکیه درباری بلافکرنا هیزان لروجهلاتی چمفراته که بهتری آوان عربین گوتو بیجی کریه. هروها د دماداوی د احمد جربا سردانا هریما کردستانی کریه و لگل سروک بارزانی و برپرسیارین هریما کردستان دوی درباری د جویا. بریا دو روزان جیمز جفری شانده تایبەتی ئەمریکا ji bo Sûriye ragihand ku çûna hêzên leşkerê roj ji bo Rojavayê Kurdistanê bi hemahengî li gel Amerîka û hêzên Sûriyaya Dîmokratîk bû. Roja 17 Mehê li bajarokê Ayn Îsa civînek navbera PYD û rejîma Esed de bi serpiriştiya Rûsya û İran birêve çû. Têde gotobêjî derbarî êrîşa Tirkiye bo ser Rojhilatê Çemêferatê hate kirin. û rejîma Esed li hember parastina Rojhilatê Çemêferatê ji êrîşa Tirkiye فرمان به پیاده کر که نافچهین کردی رادستی رژیم اسد بکن. وزیر درve سوریه جی دوهرا گهاند که بتو آوای که رژیم اسد رازی نابه که کیانکی کردی لباکور سوریه ور آوا کرن. ده جوین ادنا برا پیاده و رژیم اسد ده رژیم اسد از مونا عفرینه ببیرا پیاده آنی دما کو پیاده رازی نبو نافچه رادستی رژیم اسد بکه.